ese ryaba riri ku biherezo ry'abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro ikorana leta ya Kinshasa cyangwa se n'imashini y'ibinyoma ya leta iri gukora amasaha y'ikirenga kugira ngo ihishe gutsindwa kwayo ku rugamba. Baje kuba ikaze nshuti bakunzi ba Geopolitics TV aho muherereye ku isi hose. Uyu munsi rero tubazaniye amakuru ashyushye, amakuru y'imvaho aturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yemeza bidasubirwaho urupfu rwa Gen Obed Ngabo, umwe mu bayobozi bakuru ba Wazalendo. Ariko se kubera iki Kinshasa yo yahise izana ibihuha by'uko yishe umujenerali ukomeye wa M23 uzwi nka Taiga 1. Ntinduri kubeshya, ntinduri kuvugisha ukuri. Gumana nanjye muri inkuru yose yakabaye kuko tugiye kubicambura byose kugeza ku mizi. Reka dutangire ku makuru y'ukuri. Amakuru yemejwe ndetse anashyirwaho kashe n'abayobozi batandukanye. Uwitwaga Gen Obed Ngabo, umugabo wari warigize igihangange mu mutwe wa CRD, ntakiri ku rutonde rw'abazima. Uyu mutwe wa CRD ni umwe mu mitwe igize ihuriro rya Wazalendo. Iryo huriro ngira ngo nk'uko murizi rikaba ari ryo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishingikirijeho mu ntambara ikomeye iri kurwana n'ihuriro rya AFC M23. Amakuru yizewe aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeza neza ko uyu wihaye ipeti rya Generali Obed Ngabo yabonetse yapfuye kuwa gatanu tariki 22 z'ukwezi kwa Gicurasi 2026. Urupfu rwe si urupfu rw'impanuka cyangwa indwara, ahubwo yishwe mu mirwano ikomeye cyane. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'aya makuru, uyu Obed Ngabo yiciwe mu mirwano ikomeye yabereye mu nkengero z'agace ka Rubaya mu teritwari ya Masisi. Rubaya nk'uko benshi mubizi ni agace gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro cyane cyane coltan. Kuba yaguye muri kariya gace birerekana uburyo imitwe ya Wazalendo iri kugerageza kwigarura uduce tw'amabuye y'agaciro ariko igakubitwa inshuro n'ingabo za AFC M23 zicunze umutekano muri Rubaya. Urupfu rwa Obed Ngabo ni rwagizwe ibanga wari umuvugizi n'umuyobozi wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa AFC M23, Bwana Ngalambe Wilimanzi, yabyemeje ku mugaragaro abinyujije ku rubuga rwe rwa X. Manzi Wili yatanze ubutumwa bukomeye cyane busobanura imico mibi ya nyakwigendera. Manzi Wili yashinje uyu murwanyi wa Wazalendo ibyaha bikomeye byibasiye inyoko muntu mbere yo gupfa. Mu magambo ye Manzi Wili yagize ati: mu minsi ibiri ishize yatwitse ingo z'abaturage, hanyuma uyu munsi isi n'ahantu heza hatari uwiyita Gen Obed. Hanyuma uyu munsi isi n'ahantu heza hatari uwiyita Gen Obed. Urumva ko Manzi Wili yerekanye ko urupfu rwa Obed Ngabo ari igisubizo ku baturage bari kuzira ubugome bwe, kuko yari amaze iminsi ibiri gusa atwitsa amazu y'inzirakarengane. Manzi Wili yakomeje yibutsa abantu ko uyu Obed asanze bagenzi be bandi b'abanyabyaha bagiye bapfa mbere ye. Yavuze ko yasanze Ruhinda, ngira ngo muramuzi Colonel Ruhinda, akaba ari uwahoza kuri Special Force cyangwa umutwe w'inyeshyamba udasanzwe wa FDLR. Yasanze kandi Sylvestre Mudacumura, wa wundi wahoza ari umuyobozi mukuru wa FDLR Foka, akaba yaramenyekanye mu bikorwa by'iterabwoba. Ndetse yasanze na Peter Kuba Chirimwami, ngira ngo muramuzi, uwo yapfuye mu minsi yashize. Uyu wahoze ari guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru n'abandi benshi bagerageje guhangana na M23 bikabarambirana cyangwa bikabananira. Ibi biratwereka iki rero? Biratwereka ko urugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo ruri guhitana amazina akomeye ku ruhande rwa leta, kandi ko abashaka kwisha inyuma y'imitwe ya Wazalendo kugira ngo bakore ibyaha byo gutwika amazu y'abaturage bari guhura n'akaga gakomeye cyane imbere y'ingabo za AFC M23. Saba noneho reka turebe ukuntu leta ya Kinshasa nyuma yo kubona ko abayobozi bayo nka Obed Ngabo bari gupfa yahisemo gukoresha iturufu y'ibinyoma kugira ngo ihumurize abaturage bayo. Hano niho haziye umunyamakuru uzwi cyane mu gukora propagande witwa Daniel Micombero. Micombero uzwiho gusohora amakuru menshi y'ibihimbano yibasira AFC M23
yashyize hanze inkuru ndende ipanze neza ariko yuzuyemo ikinyoma cyambaye ubusa. Yavuze ko General Bernard Maheshe Byamungu uzwi cyane ku izina rya Tiger One, umwe mu bayobozi bakuru ba M23 yishwe. Micombero yanditse yemeza ko uyu mujenerali yishwe n'igisasu cyaturutse kuri drone ngo ikamukubita mu ijosi. Kugira ngo ikinyoma cye gise n'ukuri, Micombero yihandagaje avuga ko amakuru yemejwe n'umwe mu basirikare ba M23 ngo umusirikare yavuze ko Byamungu yakomeretse bikabije mu ijosi ubwo yari ari kurwanirira ubutaka bwe, akababara cyane kugeza ashizemo umwuka. Bakunzi bacu rero, ibi ni ibinyoma bidafite gihamya namba, nta makinamico. Ariko kugira ngo iri kinamico ry'uyu munyamakuru ryo kuri X ryemerwe, yafashe umwanya uhagije yandika amateka maremare ya General Bernard Byamungu, umwanya munini. Yagize ati reka tuyibutse kugira ngo mwumve uburyo baba bapanze iki kinyoma. Micombero yavuze ko mbere yo kujya muri M23 Byamungu yari koloneli mu ngabo za leta, aho yayoboraga sekiteri ya 9 yo mu rwego rw'imirwano yari ifite icyicaro y'Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yakomeje avuga ukuntu mu mwaka wa 2012 Byamungu yiyomuye kuri leta akinjira mu nyeshyamba za M23 bafata umujyi wa Goma. Nyuma za gufatwa na leta arafungwa imyaka myinshi, aza gufungurwa mu mwaka wa 2019 kubera imbabazi za politike za Perezida Felix Tshisekedi. Micombero avuga ko mu mwaka wa 2022 Byamungu yavuye Kinshasa mu ibanga asubira muri M23, aho yabaye umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi. Muri ibyo binyoma byose rero, uyu mupropagandiste Micombero yashaka kumvikanisha ko M23 itakaje umuntu ukomeye cyane, umuhanga mu bya gisirikare, ndetse yibutsa abantu ko uyu Byamungu yafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamushinja ibyaha by'uburenganzira bwa muntu muri Rucuru, Masisi na Kishishe. Micombero yarangije ikinyoma cye avuga ko urupfu rwa Tiger One ari igihombo gikomeye kuri M23 gishobora guhungabanya imiyoborere yabo ku rugamba. Ibaze nawe kwicara ugahimba inkuru ingana gutya ukayipanga nk'ugiye gusomera umuntu amasengesho yo kumuherekeza kandi uwo muntu ari muzima wibereye ku rugamba. Ibi nibyo byerekana urwego rwo kwiheba ruri mu bakozi ba leta ya Kinshasa n'abanyamakuru bayishyigikiye. Ikinyoma ni kimara kabiri. Bwa butumwa bwa Micombero butaramara n'amasaha, guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23 Bwana Manziwiri yahise amusubiza amwihanangiriza yivuye inyuma. Manziwiri yeretse isi yose ko ririya ari ikinamico ridafite ishingiro. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X, Manziwiri yatangiye atwikuye umunyamakuru amwita umuvugizi wa FDLR. Yagize ati umuvugizi wa FDLR asa n'uwataye umutwe rwose. Bwana Micombero, muri aba bantu bapfuye twavuze haruguru yavugaga Obed Ngabo na ba Mudacumura, ni hantu General Byamungu Maheshe ahura na ririya kinamico ryawe wihimbiye mu mutwe. Manziwiri yakomeje amusobanurira ko bisekeje cyane kubona uburyo uyu mupropagandiste afata ibyifuzo bye akabihinduramo amakuru y'ukuri. Yanamubwiye ati ibi bihimbano bishobora gushimisha abagukurikira, ariko kuri ni kugorana gusa kubera ko wanditse inkuru mpimbano wifitiye icyizere. Aha niho Manziwiri yatanze isomo rikomeye rya politike no kumenya impamvu y'iyi ntambara. Yabajije Micombero ati ese iyi niyo nshingano yawe ubu, kugaburira Tshisekedi n'abandi nyine bari aho ngaho bamukikije ibinyoma bibahumuriza kugira ngo babashe kuryama basinzire neza mu minsi mike iri imbere? Ati Manziwiri yasobanuye ko ikibazo gihari
ari uko buri gihe iyo leta ya Kinshasa ikangutse muri uko gusinda ibinyoma bya politike basanga imizi y'ikibazo cy'amakimbirane ikiri kubaniga mu ijosi. Manziwiri yavuze ko ibinyoma ntabwo bizabatabara, propaganda ntabwo izakemura amakimbirane, guhangana n'imizi y'ibibazo mu buryo bw'ukuri nicyo cyonyine cyabikemura. Yongeyeho ko umuntu wese ufite ubwenge yahitamo kumva ukuri kubabaza aho kumva ibinyoma bihumuriza, kuko ukuri ariko gufasha ibihugu kwishakamo ibisubizo. Mu magambo akomeye cyane kandi yuzuyemo ubutumwa bukomeye, Manziwiri Ngarambe yagereranyije uyu micombero n'ikinya. Ati wowe ku rundi ruhande witwara nk'ikinya cya politike, ku butegetsi bwabaswe n'indoto, ubutegetsi butangiza imirwano bugakubitwa inshuro, hanyuma bukiruka hirya no hino ku isi burira bwiyita abarenganwa, ariko niyo ngamba ifite igihe izarangirira. Ati niyo ngamba ifite igihe izarangirira. Ibi byerekana neza ko M23 ibona ubutegetsi bwa Kinshasa nk'ubutegetsi butagira gahunda, bushoza intambara, butazi uko buri buyirangize, gutsindwa bugatangira kurira amahanga ndetse no guhimba inkuru z'uko bishe abajenerali babandi kandi atari ibyo. Manziwiri yasuzanyije amagambo yuje ubwenge cyane avuga ko aya makimbirane atazakemurwa n'umugabo ugurisha amandazi cyangwa abantu bamukinisha inyuma y'amarido, ahubwo ngo izakemurwa n'abanyekongo bafite ubwenge bashaka kubaka igihugu aho buri muturage wese yiyumva ko ahawe ikaze kandi arinzwe mu gihugu cye. N'ibyo bidakozwe, Manziwiri yasoje yibutsa ijambo rimwe rikomeye riri mu rurimi rw'igiswahili rigira riti fimbo ni ile. Bishatse kuvuga ngo ikiboko kizakomeza kibe cya kindi. Bazakomeza gukubitwa ku rugamba kugeza igihe bazumvira ukuri bagashaka ibisubizo bya politike bihamye. Nshuti bakunzi, nshuti bavandimwe ba Pilot News TV, murabyumvira namwe uko niko kuri kugezweho muri uyu mwanya, mu gihe abantu nka Gen Obed Ngabo wo muri Wazalendo bari gusiga ubuzima bwabo ku rugamba baguye ku macumu ya M23. Abanyamakuru ba leta Kinshasa bo bari mu biro bakoresha za mudasobwa kugira ngo bahimbe urupfu rw'abantu bazima nka Tiger One. Ukuri kugaragara nuko propaganda idashobora gutsinda intambara itsindirwa ku kibuga cyangwa mu biganiro bya politike bishingiye ku gukemura imizi y'ibibazo. Ese mwe murabona leta ya Kinshasa izemera kureka ibinyoma igashaka umuti w'ukuri kuri aya makimbirane, cyangwa fimbo ni ile izakomeza kuvuza ubuhuha? Mutubwire uko mubyumva, mudubitekerezaho hasi muri comment section down below. Ubu dukomeze kwibanira kuri 5 mbibutsa ko niba utakora subscribe uri gucikanwa n'amakuru menshi. Amakuru ngiye kubaha muri iminsi ni amakuru menshi, amakuru y'ukuri, amakuru atohojwe mu buryo bufatika kandi ugomba kumva ugasobanukirwa neza ibiri kuba, yaba ku rugamba, yaba muri diplomasi twibandaho cyane, n'andi makuru menshi agenda agerwaho. Bananangire wibuka kandi subscribe kugira ngo amakuru akomeza kugereho ku gihe.